بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, bugünkü Cuma hutbası apalarımız, ece karındaş, kızlarımız, jubaylarımızdan sululuk ajarın açkan Allah farz kılıp bergen hicabı jönde olmakça. Hicab. Gede kandaydır bir benamaz, namazı yok. Başka talim tarbiyaga kanıp sugarılıp kalgan atalar, ağalar, eceler dağı, zamandaş dostlar dağı ayal zatının oronup giyingen hicabı jönünde sın pikir aytıp kalışады. Бирок biz бүгүнкү сабакта ошол хижабтын фарздыгы, аны kim buyurudu, kim farz kılıp berdi, ошол жөнүндө düşüneceğiz. Алар söz кылып аткан хижаб дегиле аял заты үчүн эмне экендигине бүгүн кулак салабыз. Al-hijab ta'atun lillahi azza wa jalla وَتَاعَةٌ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Hicab, ayal zatının hicabı, orunusu, uzun giyinüsü, tosuk, jabık jürüsü, anın Allah'a, jana Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga baş iyüsü dep bil. Hicab giygen ayaldı, Allah'a jana anın elçi olgan peygamberga baş iyüsü jana baş iyüçü dep bil. Avjaballahu ta'atahu ve ta'at Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem faqal. Allah özüne baş iydirүүnü, baş iyüğünü jana özü jönötkön Muhammed peygamberga baş iyüğünü mildet kıldı. Baş iyüğüngөр kerek menen aytkaныma dedi. Jana Muhammed peygamberin aytkanına kıyşayısız moyunsunuşuңar kerek. Estağfurullah billah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Eğer Allah jana anın elçisi olgan Muhammed peygamber bir nersege buyurusa, je bir nerseden tıysa, Allah'tın jana peygamberdin buyruk tıyusun, mümin erkek jana mümin ayal tandap atkaruda hukuku yok. Allah'tın usul buyruğun atkarayındağı tiginisini atkarbayla turayın. Peygamberden bunu buyruğun atkarayındağı bunu tıyusunan tıyılbayla turayın dep tandap atkaruga hukuku yok. Allah jana annesi Muhammed peygamber buyrudu atkarabız. Eğer tıysa kıyşayısız tıyılabız. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Alemi kimde kim Allah'a jana peygamberga toň moyunduk kılıp tekeberdenip koysa فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا demeganda al anlık aykın adaşuda. Şimdi bilgile. Bu ayet Ahzab suresinin 36. ayeti.
Үйгө баргыla дагы которма Кур'анды ачкыла. حجاب المرأة بلا حجاب كمدينة بلا أسوار. حجابسız ayal, hijabsiz ayal. Al tosmosu yok, darvazası yok, çegarası yok, şahar okşoş, kala okşoş. Qaysi bir şahardın giriş çıkış tosmosu bolbosa, azırkı tilmen aytkanda, kontrol, pasport bolbosa, taможенный bolbosa, al şaharga kimdir giret, kimdir çıkat. Hijabsız ayal kud oşondoy. Aga kimdir gana göz artmadı. Kimdir gana söz atmadı. Süyüktü cemaat, söz sizden apanız jönünde. Ece karındaş kızınız sizden süyüktü jarınız jönünde gitip bardadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-mer'atu avra إذا خرجت أي إذا خرجت من خدرها أو من خدرها استشرفها الشيطان. Ayal degen avra. Turuşu özü avrat. Ayaldın özü turuşu avrat bunun. Anın alakanı tüz mаңдайынан qaraganda görüngen yüzü kızıl aşktan ıldı olgan, butunan başkasının bardık jeri avra karoğu mümkün bolboğun, uyat bolgan zat bular. Anın bir kıl çaçı, egerde namazda joluktan çıkıp kalsa, namazın buzup atsa, bir tal çaçı, bir kıl çaçı namazda joluğundan salangdap çıkıp kalsa, anın namazı buzulup atkandan keyin ana çaçı avrat. Yemi toluk boyunca jarım jılаңaç bolup durgan ayalaga jol bolsun. Hijab bu qaysi bir eski doğurdoğu жетişpegen adamdardın giyimi dep jamandap gelişet bizde. Din ana el-hijab iffa. Hijab bul namus dedi. Hijab bul namus. Egerde sizde namusunuz bolsa anda ayalыңызды oraya alasız. Ayalыңızda namus bolsa anda al orun alat. El-hijab iffa. Hijab al pakizalık. Sizden yüreğiniz taza bolsa, pakiza bolsa, başka ayallarga göz artmagan anda sizden ayalыңыз da pakiza bolat. Başka erkeklerge görünmesi için. Fakat cealallahu Teala iltizamel hijab unvanel iffa. Allah Teala hijabti ayallardan giyimin pakizalıktın daregi kıldı. Pakizalık darajasına jetkirip koydu. Kantip Allah öz ayetinde estağfirullah. Ya eyyuhen nebiyyü قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق الله العظيم. Ahzab 59. ayet. Allah peygamberimizge aytdı. Ya eyyuhen nebi, ey peygamber, kul li azwajik, en algaç özüңdün jubaylarına jetkirip ayt, ve benatik kızlarına ayt. Anan ve nisa'il mu'minin, mu'minlerden jubaylarına ayt. Yudnina aleyhinne min jalabibihinne. Alar sırtından kenenirek, etek siyahtı kenenirek, tulku boyu bilinbegen kenenirek giyimlerdi giyinişsin. Zalik, uşintip giyinüsü, edine en yu'rafna, alıstan tanılıusuna, fele yu'zeyne, anan dağı, kor bolboğusuna en mıhtı öbölgede vadat. Alıstan tanılıusu. Kimge tanılat al? Al kadimkidey tosuk ayal, jabık ayal, namustu,
pakiza ayal dep tanıladi. Fela yu'zeyne, ziyan berilbesin, ziyan berilbösünü, horduk görbösünü anın jamınusu özü mıktı öbölge jardam dep Allah aytты. Qanday hordol bolsuna, açık ayaldarga, açık çaçık ayaldarga, jarım jılaŋaçlarga kançalagan erkeklerдің көздері düştü. Kançalaganlar şilekeyin çuğuruptu. Kançalaganlar arkasından barıp süyledi dağı. Kançalaganlar anın ayının adaşıp da gitti. Hidayetten. Mana sizdin ayalınız jabık tura turgamsa, fela yu'zeyne, anın namısına hiç kim barıp tiyişe albaydı. Anın namısı pakiza. Ankeni sizdin namısınız pakiza bolçu özgü ayallarga köz salbagan. Oşondan sizdin de ayalınız özgü erkeklerge görünmegen pakiza. Kimdin ayalı? Jarımjılaŋ açık. Demek al ayaldın güyösü özü oşonday jarımjılaŋ ayallarga köz arta turgan. Al-hijab tahara. Hijab bul tazalık. Bul tazalık. Aruluk menen tazalıktın ayırması öte çoğ eken Kırgız tilinde. Kaysı bir yerde bir yoldun çoğ yoldun boyuna monça kurup durduruyor. Şu zamanda. Sırtına aruluk monçosu dep yazıp koydu. Aruluk degen al namыстın aruluğu. Namыс, içki düğünü. Al aruluk denege ketpeydi. Namысты monçaga girip al tazalay albaysın. Namысты Kudaydan korku menen tazalaysın. Tosup alasın. Bul jerdegi hijab, tahara, tazalık degeni al sırtkı kelbettin, denenin, közdün, jüröktün tazalığını. Allah öz ayetinde estağfurullah billah. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ sahabalarga Allah uşunu düşürdü. Eger de siler Peygamberden üyüne kelip anın jubaylarından bir nerseni soray turgan bolsoňor, fes'aluhunna min wara'i hijab, hijabtın tosmonun duvaldın je pardanın arkasında turup soragılar. Biz dağı mahramı jok ayal menen sodalaşıp kalganyňarda anı menen anın gözüne tigilbesden kardar bolup turgan mezgilda öte tereň tamaşalaşıp ketbesden ortoňa anı menen özüňiň ortoňa hijab koyup tosma koyup anan süýleş. Zalikum uşintip süýleşýüňer atharu li qulubikum wa qulubihinna. Silerdin dağı, alardın dağı jürögünün tazalygına habar beredi. Hijab bul tazalyk. Demek sizlerin hijab giyingen ayalıňardın jürögi taza. Alarda hijabqa türtüp hijab giygile degen güýeleri silerdin jürögiňer taza. Emi sabak algyn em. Qaysı bir jarym jylaňaç ayaldyn güýesiniň jürögi tazalygy menen taza bolmuşdy. Özüňer tiýanak çygargyn. فوصف الحجاب بأنه طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات لأن العين إذا لم ترى لم يشتهي القلب. Hijabty mumin erkek mumin ayallarının jürögünün tazalygy dep sipatlap atat bul ayatda Allah Taala. Ankeni köz bir nerseni görböse jürög hiç kaçan oşol nerseni eňsebeydi. Bir bilgile. Köz bir nerseni görböse anı jürög hiç kaçan eňsebeydi. Jürög kaçan bir nerseni eňseydi. Köz görüp kalganda gana. Jürökö göz arkılуу aram da girip orun alat, adal da girip orun ala beredi. Qaysyl erkektin jubayı hijab
Орон албайт же кийин албайт. Жүрөгүнө көзү аркылуу жылаңач аялдардын келбети, сөлөкөтү, сүрөтү жүрөгүнө толуп калган эркектин жубайы дагы өзгөлөрдүн эркектерине жарым жылаңач болуп көрүнүшү керек. Сиз өзүңүздүн жубайыңызды сактап калың өзгө эркектердин көздөрүнө. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي إذ اتقينا. Eğer de takvalık kılam desenger deyit Allah Teala. Eğer de takvalık kılam desenger, takva bola turgan bolsoňor, oňolom desenger, anda فلا تخضعن بالقول. Ayallar gaýtyp atar. فلا تخضعن بالقول. Kumarduu süýlege erkekti özüňe tarta turgan bol. Kumarduu süýlep, tamaşalaşyp, jakındaba. فيطمع الذي في قلبه مرض. Жүрөгүндө дарты бар, зина менен ооруп жүргөн, башка аялдарды торуйун деп жүргөн, жүрөгүндө дарты бар эркектер дароо сенден жана силерден бир нерсени үмүт кылып калуу коркунучу бар. فلا تخضعن بالقول. Ушул аятта ислам алымдары хижаб оронгон, узун кийинген кыздардын тыкылдаган шеште калуу туфли бут кийим кийүүсүн катуу тыйган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Халхал халахил деп надандык торда исламга чейин аялдар кызыл ашыгына коңгуролуу билерик такчу басып бара жатканда аны өзгө эркектер тиктеп турушу үчүн. Мени бир эркектер тиктеп алса, мен ушу көчөдөн бир өтүп кетсем деп басышчу. Ал доордогу ошол халхал, ошол коңгуро азыр тыкылдаган үн чыгарчу туфлилерге өткөн. Узун кийингениң менен өзгө эркектердин жүрөгүн тыкылдатып мени кара дегениң курусун эме. Al-hijab sitrun. Hijab bul parda, tosmo, tosuk kadimkidey. Men ayalıma hijab giygizem degenin, men Allah'tın jana paygambardın buyruğuna baş iyem degenin. Ankene hijab al, Allah'a jana paygambarga baş iy. Men jubayıma hijab giygizem degenin, men anın namısın, içki düğünösünün aruluğun saktap kalam degenin. Men jubayımdı hijablı kılışım kerek degenin. Men anın jürögün taza karmap kalışım kerek degenin. Men jubayıma hijab alıp erişim kerek. Kızım, ecem, karındaşım, apam, jubayım hijabda boluş kerek degenin. Men uşul apam, ecem, karındaş, jubayımdı tosup kalışım kerek özgü çoğuçun gözlerden. Hijab sitir. Hijab al tosmo. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. İnnallaha hayiyyun sittir. Allah Teala öte uyalçak. Sittir. Allah tosuk. Biz görmeymiz Allah'tan. Gözümüz anı körgönge kudretine jetpeydi. Allah tosuk. Uyalçak. Yuhibbul haya ve sitra. Allah özündeki sıfat menen bendesinin uyalçak sıfatı menen ve sitra tosuk jürgön sıfatın jakşı görür. Subhanallah. Jubayıňar tosup kalgıla. Afu an nisa'in nas ta'fu nisa'ukum. Başka erkeklerden jubaylarına göz artpagıla. Özüňörde saktap namısıňarga beken bolgula. Oşonda başka erkekler dağı senin jubayıňa, ejeňe, karındaşıňa, kızıňa, apaňa göz artpaydy. Sen göçödögi jarım jalaňaç ayal zatyn görüp özüňçe kumardangan sayın senin dağı basıp bara jatkan jubayıňdan kaysi bir jerine çoğuçun erkekler kumardanı menen tiktep. Namıska gel, süýükli musulman bir tuğan.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyyuma imra'atin neda'at thiyabaha min fi gayri beytiha kharraqallahu azze ve celle anha sitra. Sadaka Resulullah. Hicab bu tosuk dedik. Tosma. Peygamber aytadi. Qaysi bir ayal neda'at thiyabaha fi gayri beytiha uyunun başka yerde, küyösünün, joldoşunun aldынан başka yerde giyimin çeçip jılаңaçtan oturgan bolsa, harrakallahu azze ve celle anha satra, Allah Taala anın tosmo pardasın bütünde yırtıp koyar. Andan namız keter, andan uyat keter, andan kadır bark keter. Allah abirüzdi bulgap yırtmasın. Qaysi bir ayal küyösünün үйünde çeçinүүдөн başka dagы көчөгө чыгып чечине турган болсо, Allah анын абирин булгап коёт. Дейт пайгамбар. Жубайларыбыз абирдүү болсун. Al-hijab taqwa. Hijab bul чыныгы таквалык. Hijab bul чындап Кудайдан коркуу. Hijab bul чындап оңолуу. Allah özü ayetinde estağfirullah. Ya bani Adem, kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve risha ve libasut taqwa zalika hayr. Sadakallahul azim. Ya bani Adem, ey adam urpağı, ey adam urpaqları, kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve risha. Men silerden uyattuu jeriňerdi, sululuğuňardy jaşyryp jap bekitip jüröňөр üçün giyim düşürmödümbü? Arkanday. Osun oşonu menen. Biroq men dagı bir giyim berdim. Libasut taqwa, takwalyk degen giyim berdim. Zalika hayr. Eng mıqty giyim takwalyk giyimi. Subhanallah. Qaysi bir ayal hijabka gire turgan bolsa, al takwalyk kılıp atat, Kudaydan korkup atat. Degile. Qaysi bir ayal var. Hijabta bir ay jaşap, je bir yıl, je 2 yıl jaşagandan giyin men başkaça jaşoonu sev atam dep çeçinişi mümkün. Demek al jürögünde takwalyk payda bolbodu. Tagıragı Süyüktü apalar, eceler, karındaşlar, urmattуу jamaat, ayalыңarga aytkıla. Eň algaç ayal zatı jooluktu hijabty jürögüne orosun. Jürögün tossun. Jürögü menen Kudaydan uyalsın. Jürögü menen Kudaydan korksun. Seslensin. Jürögü tosuk ayaldın, sırtkı denesi kelbeti tosuk bolot. Jürögü jılаңaç ayaldın, sırtkı kelbeti dırday jılаңaç bolot. Al uyalbayt, al betbak. Jürögü jılаңaç ayal, al çınıgı betbak. Al uyatsız dep eseptegiler. Takwalyk kıl, urmattуу erkek. Al-hijab iman. Hijab degen bul çınıgı iman. Hijab özü iman usul. والله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات. Emnege men işen iştü. Hijab bul iman devatam. Ankene Allah Taala hijab jönünde müminlerden, mümin ayallardan başka hiç kimge söylegen jok, aytkan jok, buyurgan jok. Kafir ayallardı giyingile degen jok. Hijabda Allah Taala mümin ayallarga buyurdu. فقد قال سبحانه وتعالى الله öz ayetinde sonunda ve kul lil mu'minat aytkan Muhammed mümin ayallarga aytkan. Ve قال Allah azze ve celle Allah ikinci ayette ve nisa'il mu'minin mümin erkeklerden mümin jubaylarına aytkan. Alar üstülerini tulku boyların anık aykın bildirbey turgan genenirek nerseni giyinişsin dedi. Subhanallah. Hijab bul çınıgı iman. Qaysi bir hijabcan ayaldı görsöňөр çınıgı iman uşunda degile.
Анткени ал жүрөгүндөгү ыйман ооругуштап аткандыгы үчүн ал орон алды. Канчалар орон албай жүрөт. Мен бир нерсеге таң калам. Жок, мен койчу ушул хижабыңды. Бир 6-чы кылымды элестетпечи деп. Теңирден тескери сүйлөп, мен жөн заманба беле жүрөйүнчү деген бир эжени өмүрүнүн аягында бүтүндөй төөсүнөн баштап бутунун учуна чейин ак кепим менен оролуп калганына таң калам. Жок, мен оронбойм дейт. Оронбойм дейт, бирок ал баары бир оронот да. Оронбойм деген аялдарга айтышыбыз керек анда биз. Хижаб кийип алсаң, ичине оронуп алсаң, эртең жеңилирээк болот өзүңө. Алланын алдына барганда дагы мындай намыстуу барасың. Жок, мен хижабсыз өтөм дей турган болсо, анда аларга айтыш керек. Макул. Анда сени мүрдөгө деги ушундай жылаңач алып баралыбы деп. Кагылайын эркек мусулман бир тууган. Кызың бул дүйнөдө кандай жарым жылаңач жашаса, неге сен ошол кызың өтүп кеткен күнү момун эркектердин мүрүсүнө коюлган табуттун үстүнө кызыңды жарым жылаңач кылып салып бербедиң? Неге молдонун алдына жаназага келгенде мини-юбка кийгизип жаткызып койгон жоксуң? Ал чыныгы тосук, ал намыс, ал ыйман, хижаб деген. ولما دخل نسبة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. Ayşe nebizge Tamim urusundan bir cemaat ayal kirip geldi. Arganda meselelerden soraş üçün. Alayhinne thiyab riqaq. Alar kapron giyimleri giyinip kelip alışkanlar ança-mınçalara. Aybay juqa кейде сыртынан içi görüngönsüp, je olboso kadimkidey sölököttörün, kelbetlerin kadimkidey bilgizip dura turgan giyim gelişiptir. Ayşe neviz açuğlanğan balda. İn kuntunna mu'minat, feleyte hâzâ bilibasil mu'minat. Egerde sizler çınıgı mu'min bola turgan bolsaňar, çınıgı mu'min ayal bola turgan bolsaňar, anda mana üstüňördegi giyim bul mu'min ayalların giyimi emas, bul kafir ayalların giyimi de uruştu. Ve in kuntunna gayra mu'minat fatamatta'na bih. Egerde sizler anda mu'min emes bolsaňar, kafir ayal bola turgan bolsaňar, anda muno giyimingerdi giyip alıp jırgay bergile dedi. Mal siyaktoo bolup jırgay bergile dedi. Subhanallah. Süýüktü bir tugan. Apaňdyn seni jarık dünýäge alyp kelgen. Jubaýyňdyn jazdykdaş jarym. Eje karandaş kızıngdyn namysyna bekem bol. El-hijab haya. Hijab bul uyalu, uyat, namys. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "İnne li kulli dinin huluqan ve inne huluqal islam el-haya." Ar bir dindin münözü var deyip Peygamber. Ar bir dindin özüne jaraşa münözü var. Alemi İslam dininin münözü, negizgi münözü? Uyalu. Kaysıl ayal hijabcan bolsa bul uyattuu kendegile. Uyalat eken kimden? Allah'tan uyalat en birincisi. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem: "El-haya minel iman vel iman fil cenneh." Uyalu degen al imandın daregi, imandın darajası. Alemi iman bolsa fil cenneh beyişke gana jeteleydi. Sүйünçü sizlerge, sүйünüştүү habar. Hijabka kirgen ayalıňar demek al uyattuu, namystuu. Demek anın hijabka girişi, uyalışı anın yüregindeki imanın bekemdelişi. Demek anın yüregindeki imanın bekemdelişi, anın beyişten orun alışı. Sүйünbeysiňer. وقال صلى الله عليه وسلم: "الحياء والإيمان قرناء جميعا فإن رفع أحدهما رفع الآخر." İman menen uyat alar ınak egiz joldoştoy. Bürösü ile kete turgan bolsa ekinçisi any erçip ketip kalat. Elestetkile jarym жылаңaç bolup жүргөн ejeňerdi, karandaş. Ayaldarga eje sindiňerdi elestetkile.
Demek andan iman ketkendigi üçün uyat ketdi. Egerde жүрөгүндө iman olup turgan bolsa, anda ал силе бошоп, уялып, оронмок да. Al-hijab, g'ira. Hijab bul kızganıç, namus. Sүйüktүү musulman erkekler, namısыңarga келгиле. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu mınday dedi. Belagani enne nisa'akum yadahamnal uluj ay الرجال الكفار من العجم في الأسواق. ألا تغارون إنه لا خير في من لا يغار. Hazreti Ali aytты bir cemaatga. Maga jetken kabarga karaganda, maga jetken malumatga karaganda silerдің jubaylarыңар, ayaldarыңар bazarlarga girip alıp çoğuçun erkekler menen kadimkidey mürülörünü tiyişip kıska tar tığın jolda dağı bir-birine jol berbey uşintip basışat eken. Ala tagarun kızganbaysыңар bu ayalыңарды. Antip kızganbaysыңар. Dedi Hazreti Ali mаңдайына turgan erkeklerge. Antip namusuna gelbeysin. Namusың şunçalıklı tömönbü. Ayvandan da tömönki dengelge düşüp kaldın mı? Namustanbay, kızganbay. İnnehu la hayra fi men la yagar. Jubayın kızganbagan erkekte hiç kaçan жақшылық bolboydu. Andan hiç kaçan жақсылықты kütpüş gerek. Akırı özünün karamagındağı toğu koşunanın korozu gelip kalsa senin korozun kançalık çıypıyı çıkıp ketet ko. Olmasa al korozun alında bir 10-20 toğuk jüret. Ab birösün berip koyboyun koşunanın korozuna. Senin bir el ayalın var bolup durup. Oşonu da kızgın albay, oşonu da tosalbay, oşoğa da hijab kiygiz albay. Senin жүрөгүндө өзү кызганычтын калбай калгандыгынан анын жарым жылаңат жүргөндүгү өзү кабар берип атат. Кызган кичине. Өзгө эркектерге өзүңдүн жубайыңдын жоңсанын көрсөтпөй. Сени менен кафеге сенин жубайың ээрчип барат тойго. Аябай маданият туу түрдө кирген болосуң. Жубайыңды колунан кармадың же колтуктап, тыкылдап баратасың. Кийген кийимиң тимеле кырчылдайт. Үтүктөрү тимеле кесекет жаңдагын бутун кесип берейин деген үтүктөгөнсүң да. Бирок бир намыссыздыгың, кызганчактыгың жоктугунан барып сен өзүңдүн досу менен учурашып бүтүп, анан аялыңды аны менен өбүштүрүп атасың. Кара, охо, андай соны өбүшүп атат. Малдан төмөн экендигиңди ошол жерде дагы бир жолу даңазалап атасың. Мынчалык мал болбойт. At-tabarruj, emi жалым-жалаңач болуу, ma'siyatun lillah wa rasulih sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a jana paygambarga baş ийбей коюу. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem mындай dedi. Kullu ummeti yedkhulunal janna illa man aba. Baş ийбей койгон ümmetlerimden başkalarının bardığı beyişke kiret dedi. Baş ийбей койгондору gana, gönbey койгондору. Beyişke jür desem, jok maga, gereği dele jok beyiştin. Dep gönbey koygonlarından başkasının büt barığı göngöndörü beyişke kiret dedi. Sahabalar ya Resulullah, o men ya'ba beyişke kirgende baş tartkan gönbey koygonlar bolu dediler Peygamber aytdı. Men ata'ani dakhalal cennet ve men asani faqat aba. Kim maga baş ise menin buyrugumda atkarıp tıyganımdan tıyılsa demek al beyişke kiret. وَمَنْ عَصَانِ kim könbey koysa, makul bolboy koysa, toң moyundu kılıp baş iyibey koysa, demek al beyişke kirgenden özü baş tartkanı dep atadı. Süyüktülür tuğru. Ayalыңарды жарым жылың ач кылып, кур бекер аларды бейиштен куржалак калтырбагыла. Эң негизгиси ayalыңардын жүрөгүнө жоолук салып, узун кийгизгиле, алардын сырткы келбети буюрса тосук болот. Садакаллахул азим. وصدق رسوله الكريم آمين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. السلام عليكم ورحمة الله.